tubahaye ikaze rero nshuti bakunzi bacu, nshuti bakunzi bakadasohoka ba MT Empire, mwe mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, tutibagiwe n'abadiaspora mudukurikira muri hanze y'inkike z'u Rwanda. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeze kuba kuri mwe. Muri iki kiganiro rero tugiye kurebera hamwe ibikomeje kuvugwa muri Iran ndetse na Israel biteye ubwoba. Ni ukuvuga ko Iran cyangwa se Iran na Israel biri guhangana cyane ku buryo bukomeye, aho hari ibikorwa remezo byinshi byangiritse, birimo inyubako, birimo inganda zikomeye zo muri Iran zitunganya ibirebana n'intwaro, birimo abasirikare bagiye batandukanye baguye muri ibyo bitero byagabwe na Israel kuri Iran, birimo n'ibindi byinshi. Ariko nanone ku rundi ruhande turareba n'uburyo Iran yakoze yihimura kuri Israel, aho Iran nayo yikoze mu mitana ikaza kurasa kuri Israel nubwo byayigoye cyane. Ariko muri Israel naho hari ibikorwa bigiye bitandukanye nabyo byangirijwe n'ibyo bisasu byaturutse muri Iran, byasenye inyubako. Harimo n'abandi bantu turaza kugenda tugarukaho bari mu nzego zikomeye z'ubutegetsi baguye muri ibyo bitero Iran yagabye kuri Israel. Nanone kandi turaza kongera kurebera hamwe ibyo abaperezida bakomeye bavuga rikijyana ku isi, ibyo bagiye bagarukaho, imyikomo bahaye Iran ndetse n'ubufasha bakomeje kugenda baha Israel muri ibi bikorwa by'intambara ihanganyemo na Iran. Nshuti rero bakunzi bacu, hari ijambo Trump yatangaje, ijambo rikomeye cyane ririmo amagambo akomeye cyane, arimo kuba yaburira Iran cyane ikomeje kugabwaho ibitero na Israel, nubwo Israel nayo ikomeje kugenda ibongamirwa cyane na Iran. Ni ukuvuga ko tunyarutse gatoya katumanze tunyuze amaso mu byagiye bisohoka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, noneho hanyuma turaza kurebera hamwe ibindi byagiye bivugwa n'abayobozi batandukanye, aho turagenda nabo tubaha ijambo muri iki kiganiro. Iran na Israel bikomeje gukozanyaho, ni nyuma yaho ingabo za Israel zikoresheje indege z'intambara ndetse na drone zikarasa mu bice bitandukanye bya Iran, cyane cyane mu mujyi wa Tehran no mu nkengero zawo. Kuwa gatanu mu masaha y'igitondo, mu bitero byaguyemo abasirikare bakuru bikangiriza n'ahantu hakorerwa ibisasu bya kirimbuzi. Ni ukuvuga ko muri icyo gitero Israel yakoresheje igaba kuri Iran, yakoresheje indege 200 z'intambara ndetse ikoresha na drone 100 irasa kuri Iran. Yarashe inganda zikorerwamo ibisasu bya nucleaire, inganda zitunganya misile zikomeye, ibirindiro bya gisirikare n'inzu y'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwa Iran. Ibice byibasiwe birimo uruganda rwa Natanz rutunganya ubutare bwa uranium, ari nabwo bukoreshwa mu gukora intwaro, n'utundi duce twa Tehran, Tabriz ndetse na Araki. Iran yatangaje ko abayobozi bakuru ba gisirikare bishwe ari benshi cyane bagiye batandukanye, ariko katugaruke kuri uyu witwa General Hassan Salami, wari umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Iran, wari umwe mu basirikare bakomeye baza ku myanya y'imbere mu nzego zifata ibyemezo bya Iran. Hanyuma y'iki gitero Israel yagabwe kuri Iran, yagarutse ivuga ko iki gitero ari igikorwa cyo kwirinda ko Iran yakora intwaro za kirimbuzi. Minisitiri w'intebe Netanyahu avuga ko Iran ko ari icago gikomeye ku isi muri rusange, ndetse atari kuri Israel yonyine. Ambasaderi wa Israel mu Rwanda yabwiye MT Empire ko igitero Israel yagabye kuri Iran ari amahitamo ya nyuma, kandi ko yabikoze mu rwego rwo kwigwanaho.
yasobanuye ko ibitero byayo byagabwe gusa ku bikorwa bya gisirikare ndetse n'iby'ingufu kirimbuzi kandi ko bitagamije kwibasira abasivili. Isiraheli ifite uburenganzira bwo kwirwanaho, bityo yakoze igikorwa cyo kwirwanaho nk'amahitamo ya nyuma. Ihamya intego kandi ibikorana imbaraga. Nyuma yo kubona ko Iran byayokomeranye, nayo yikoze mu mitana, irikora iyo bwabaga, nayo ishaka muri rusange, nayo irihemura. Iran nayo itangaza ko igomba